se po svetlim vojničkim tradicijama vaspitavaju mališani. Sa nama je rezervni zastavnik u penziji Rajko Kapičić. Čepičić, koji će nam prokomentarisati rad ove ustanove. Gospodine Čepičiću, kako ste došli na ideju da napravite jednu ovakvu ustanovu? Pa, kad je mene penzionisalo iz armije naše, ja sam onda uvidio potrebu za osnivanjem, dakle, jedne ustanove predškolskog tipa za djecu vojne, da se djeca odgajaju u najsvetlijoj vojničkoj tradiciji ovoga naroda. I onda sam napravio obdanište Mali Pinc, jeli, za djecu. I pošto vidio sam da u svijetu, dakle, Amerikanci takmiče se ko će ići na onaj West Joint, na one akademije, u foke, a kod nas uče djecu da slikaju, da kičaju, da se karminišu, i onda sam ja napravio vojno obdanište, jeli, za djecu. Od malena da se uče svetloj tradiciji. Možete nam objasniti kako teče jedan dan u ovom obdaništu? Pa, dan počinje prvo kad djeca dođu, onda moraju da polože zakletvu pred našom ovom maskotom. To je Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. To je naš medvedić mali Winnie the Pooh. I onda poslije idu na doručak. Za doručak bude jaja, one u prahu, zelenije, bude onda ili CD i kaseta, bude onda, šta ja znam šta bude za doručak, dječja radost ili drnč, zavisi kako koji dan, djeca vole to da pojedu. I onda poslije toga idu na obuku. Evo vidimo, obuku vodi Miodrag, stari vodnik Miodrag, on je jako dobar za obuku sa djecom. I onda poslije toga imamo marendu. Djecu služimo marendu u stajaćem rovu. Djeca uđu u stajaći rov, zakopamo i tako do, i onda marendu im dajemo, to bude ili recimo napolitanka ili tako nešto. Ako je malo tvrđe napolitanka, ona izbije zube, to je sjajno, ove mliječne zube odmah vadi. Recite mi, kakav je odziv devojčica u ovom obdaništu? Da li roditelji prijavljuju devojčice? Imamo djevojčica, imamo ovu jednu malu Dragicu, ona već ima brkove, tako dovde i sečemo na ivicu usana, jer ne damo da idu brkovi preko, kao u pravoj vojsci. I ona je sad, recimo, evo sa svojim drugarcama skockala sobu, bila je požarni noćas, sad je u džuboksu, peru one kazane, pa će poslije nešto i da skuva, a dolaze razna djeca, donose roditelji svakakvu djecu ovdje kod nas i zadovoljan sam. Ja sam zadovoljan. Recite mi, da li pripremate djecu i za civilno služenje vojnog roka? Civilno služenje vojnog roka, jeli? Pa ne pripremam djecu, ove regrute, djecu za civilno služenje vojnog roka. Mi imamo ovdje jednog civilnog vojnika pored u sobi, on je sad na obuci izgađanja. To je država nam odredila da ga primimo. Ja ne bih želio više da pričam, vidjet ćete, morali smo da ga primimo, ali civilno ne vršimo obuku, nikakvu. A da čujemo šta kažu mališani. Bile, šta bi ti voljela da budeš kad porasteš? Policajac. Policajac? A jesi to ovdje naučila? Da. A šta bi ti voljela da budeš kad porasteš? Nemanja. Šta bi voljela? Nemanja, dobro. Super, a ti? Vola mi najbolji regrut. Policajac, milicajac. I ti bi volao da budeš policajac? Dobro je, Miodraže, dobro si obuku. Jesi i ti to ovdje naučio? Divno. A sada da vidimo šta se dešava u civilnom sektoru. Evo ovdje vidimo u toku je vežba gađanja, obuka gađanja. Ovaj ovdje, to je civilni vojnik. Zamislite, molim vas, gospođo, on neće da ide u vojsku redovno, pa su ga kod nas poslali, jeli? Pa smo ga mi onda malo i zaposlili. Prije podne djeca gađaju na njemu, a popodne čisti ove dječje kiblice male rukama. Eto. Poštovani gledalci, toliko iz obdaništa Mali Pinc. Vidjeli ste kako ovdje rade sa mališanima, pa odlučite se. Mali Pinc, ugao Vojvođanske brigade i Narodnog fronta. Pošaljite djecu kod nas, nema izlaza u grad. Pali! Pali! Dobro je, prekinim. Dobro je. Ajde u WC sad. Ajde, momak, ti u WC.